درود و درہبات منی بلوچ راج تگنیا ہر چہند و دمگیا کے جہ منندت وش و وجدل و وجنام باتیں مروچگیں قصہ نام نوکے بادشاہ دوسرا روچت کے مان دسگٹ تا و ناکو میتا نے نیمگمنی روگ نبیتگت و دوست و سنگت ما ندیستگتن مروچی کے مشوتان و وحدے ما ناکو میتا نے مہمنجاہ سربیتا داود بازے مردم نندوکت بزن درہ بلوچت و وداریک بلوچ جاہ میں نندت نشتگت و بوہیر بلوچ بالاچ بلوچ ناکو میتانت و آنمگا جرنل جلبت و کرنل کیا تو میجر میاں ہم جاہ میں نندتا ما نشتان و وشت برآمد و جوڑی ڈڈیا رند منا آپے داتے و چاہے داتے من جرنل جلب و آئیے مردمن نمگا چارے تو ناکو میتا نہ منا گو برجان اے مردم منی کوہنے مردمت بزا جرنل جلبہ ما مغنے وادی بھی کے جائے کارم او اے بازیں گپ و قصہ و حبرہ یہ بلدن تو شن بازے قصہ و داستان ہم ہستاں ٹگی و ٹوری شن سکبازاں شن بابتا دیمترا چلا یہ تیگما گپ جنا مگو ہاؤ ناکو میتن بلے دیریں منی راج لوٹ گئے کہ تو گپ و قصہ نیارے مرچی قصہ ہی بگوش کہ مردم لوٹو کان ناکو میتانا وتی دود پدا منا روک روکا چارت پدا شاکارت او گوشگی بونگیچ کت کشتی برجان یک کوہنے قصہ چین سردگارہ گو بندوقیں تی دے میں گوشاں نظریں بلوچ راجے مگو بلے وجہ بلے ناکو میتان کشتی چین ملک تہا ہما زمان گا سکیں دیر کے وحداں یک ورنائی کے بادشاہ یا رسد بادشاہ بھی گوڑا مردمہ مراد بات دا تو یر روچے یک آئیے شور صلاح دیو کیا گوشت کے تو بادشاہی بتگے بلے ادا پیر مرد دانا یہاں یہ نامی کنفیوشش اما پیر مرد دانا ہے گورا برو لاتی سرسوج ترکاں گورتی دردہ ورا ہمیں ورنہ بادشاہ شو میں پیر مرد دانا ہے گورا دست دروت بھی تو وحدی کے نشت گوشتی اے پیر مرد دانا منا وحد و حالات جاورحالاں چین بادشاہ جوڑ کو تھا و تو بازیں راز و داستان و قصہ یا سرپدے منا لاتے سرسوج بکاں کہ منی دردہ برا کشتی بلے ورنہ کہ ترا پاک ہاوندہ بادشاہ کو تھا تو بادشاہ ہے وڑا لاتی کار بکاں اول اسے کہ وتی راجہ اجبر شدیگ مکاں وتی راجہ شدیگ مکاں شد آماچ مکاں شد جت مکاں کشتی وجہ منہ دیگے سوچی بدے کشتی دومی سوچ منی ایسے کہ تی راج کے تو شدیگ نکو گوڑا پاوتا یک پوجے سپاہی یک لشکری ہم جوڑ کاں کہ طرح تیر دراجیں دیگے دن کشی ہمسائے گے طرح میں تو مجھا پرچی کی تھی راج کے سیر بیت دیگے مردمہ بعد ہم کہے کشتی بلے وجہش باز جوان منہ وجہ صحیح میں سوچا ہوں بدے کشتی صحیح میں سوچ منی ایشیں گوڑا وتی راج گورا دروگ مبند اجبر دروگ مبند شگو باز وش پیر مرد دانا شرے آگا انچے وحدے منی سر آتک انچے وحدے من سر آتک کہ ماں اے سائیں سوچ کے تو منہ داتا ماں دو سوچ بزیران و یک کے مزیران گوڑا کجام یک کا دور بدیان و کجام دوئینا بزیران گوڑا پیر مرد دانا ہے گوشت آئے ورنہ بادشاہ آگا انچے وحدی تی سر آتک گوڑا وہ تی پوج و لشکرہ حلاس کا پچھے یکی تی راج شدیگ نے دومی طرح تی راج گورا اوست تو باور ہستے تی راجہ کی تو دروگ نہ بستا تی لشکر تی سپاہ تی پوج پدا اڈبیت کنت اس تی باز وش پیر مرد دانا گوڑا منا انچے سوچی بدے کہ انچے وحدی منی سر آتک کہ ماں ای دوئیں سوچا چاہوں یک کے بزیران و یک کے مزیران گوڑا کجامیا بزیران کجامیا مزیران
پیر مرد دانا شاکار تو گوشت کہ اے ورنائیں نوکیں بادشاہ اگر انچے وحدی تیسرات کے تو دو سوجا چے یک کی بزیر ہے یک کی مزیر ہے گوڑا وتی راجا کمک مکا بلی شدیگ بھی زر مالی مدے بلی شدیگ بھی پرچے یکی تی راج باورے تی راجا یقینے اوستے تی سرا کہ انچو من شدیگا انچو منی بادشاہ انچو منی سردست ہم شدیگے تی بادشاہ یہ ہیچ خطرہ نہیں تی بادشاہ تو ہیچ طور سے آماچ نئے پرچے تی راج دل جمے کہ انچو ماں اس کے نگن چونڈی بری منہ رسی بری نہ رسی ہمیں وردن منی بادشاہ ہے گی اور تو دل جم بے کہ تی بادشاہ یہ ہیچ تاوان نرسی ہیچ تاوان و نقص نرسی گوشہ مول مرادشیں ناکو امیتانہ گوشت کہ بچا چین ہے ایک قصہ بیت کا 2000 سال کوہنینی بھی وہ ماں مروچی کہ وطا مسلمان ہوں گوشیں وطا بلوچ ہم گوشیں وطا سرپدین مردم ہم گوشیں بلے میں اولی کاری کے کنے وتی مردمانی وتی ایر دست گورا وتی باورا تاوان بار کنے وتی باورا چے دستا دائی بزن دروگ بندی وہ دومی وتی راجا شداماج کنے یا کمک نہ کنے مدد نہ کنے کہ مشکل یہ چے درد بکا ما یکو شو حاضر کہ یہ لگتن چیرہ بکنے اعتبار پشت مک پیت بلے مائے ذرے یا کرانے میں دستا چے مرو ای چیزاں کے مشکل اڈ کنا مصیبت کارنت اور راجن تو کا ناد پاکی پیدا بھی تو شومی پیدا بھی تو آڑو جنجال و مشکل و نادراہی و وبا و زلزلہ پیدا بنت و تباہی کائنت سیلاب کائنت نی ای چیزاں چے مارا وطارا پہری زگ لوٹی سلامت و وش و وجدل باتیں اللہ میں آرے